Još od kada su Teletubbiesi stigli kod nas na RTS 2001. godine, nastao je pravi bum. Sličice, albumi, lutke, bili su svuda. Međutim, gotovo odmah su krenule i priče. Među roditeljima se govorilo da ova dečja serija ima čudan utjecaj na decu, da ih previše prikiva za ekran i da nije baš onako bezazlena kako izgleda. Vremenom su se pojavile i razne urbane legende, od kojih je jedna često prepričavana. Zbog svega toga, pre nego što uopšte dođemo do tih priča, moramo da se vratimo malo unazad i da vidimo kako su Teletubbiesi nastali i zašto su uopšte izgledali baš ovako. Seriju su kreirali Annie Wood i Andrew Davenport, nakon što je BBC zatražio da predstave ideju za emisiju namenjenu deci predškolskog uzrasta. Zanimljivo je da inspiracija nije došla iz bajki, već iz svemira. Andrew Davenport je bio fasciniran astronautima. Posmatrajući snimke sletanja na mesec, misije Apollo 11, njemu su ti ljudi u glomaznim modelima koji se gegaju i skaču po mesečevoj površini izgledali baš kao mala deca, nespretni, radoznali i u svom nekom svetu. Prvobitna ideja je bila skroz drugačija, dva astronauta koja žive u magičnoj šumi, ali kako se koncept razvijao, dodali su još dva lika i preselili ih u magičnu zemlju koja bi bila izvor same televizije. Annie Wood je imala jednu vrlo bitnu viziju. Deca već tada žive okružena tehnologijom. Htjela je da tim astronautima da tehnološko okruženje, ali je mrzela ideju da televizor prosto stoji u sobi kao deo seta. To je bilo već viđeno, dosadno. Tada Andrew iznosi genijalno i pomalo čudno rešenje. Hajde da im nacrtamo ekrane direktno na stomaku. Dodali su im antene na glave kao TV prijemnike i bum. Dobili smo 4 tehnološka vanzemaljca koja su postala globalni fenomen. Pronalaženje lokacije je bio pakao. Tražili su specifičan teren, prirodno udubljenje koje izgleda kao džinovska činija. Na kraju su pronašli idealnu farmu u Wimpsonu, u grofovi Warwickshire, ali postojao je jedan problem. Lokalno stanovništvo je bilo, recimo, istraumirano prethodnim snimanjima. Protestvovali su, plašili se buke i haosa. Produkcija je morala da ih smiruje rečima: ne brinite, ovo je mali, skroman i nenametljivi dečiji program. Niko neće ni primetiti da smo tu. Koliko su samo pogrešili. Nenametljivi dečiji program je postao globalna obsesija koja je tu farmu pretvorila u centar sveta. Međutim, nije sve bilo tako bajkovito u Teletubbylandu. Dok su na ekranu delovali kao mala bucmasta bića, Teletubbiesi su zapravo bili giganti. Zamislite ovo. Po, koja je važila za malog Teletubbiesa, bila je visoka skoro 2 metra, dok je Tinky Winky bio pravi kolos od neverovatnih 3 metra. Možda se pitate zašto su ih napravili tako ogromnim? Fora je bila u proporcijama. Da bi na TV-u izgledali kao deca, sve oko njih je moralo biti srazmerno veće, ali ta vizuelna varka je glumce unutra koštala zdravlja. Kostimi su bili teški i do 25 kg, hermetički zatvoreni i jezivo vreli. Nikki Smedley, koja je godinama bila zarobljena u kostimu žute lale, kasnije je otkrila da su radni dani trajali po 11 sati. Glumci su disali kroz jednu malu rupu kod usta, a vidno polje im je bilo toliko usko da nisu mogli da vide ni sopstvena stopala. Čim bi reditelj viknuo rez, nastajao bi haos. Ekipa bi dotrčavala do njih da im brzo skine teške maske sa glave kako bi uopšte došli do vazduha, dok su ih asistenti, kako kažu, hranili kao bebe i brisali im znoj sa čela. Praktično, dok ste vi kao deca gledali njihovu igru, glumci unutra su se bukvalno borili da se ne onesveste od toplotnog udara. Čim su se pojavili, krenula je lavina kritika kakva se retko viđa za jedan dečiji program. Mnogi roditelji i dežurni kritičari su bukvalno optuživali autore da ovim programom potcenjuju inteligenciju dece. Glavna zamerka je bila ta što likovi ne koriste pravilan govor, već isključivo tepanje i zvukove, pa se u javnosti stvorio strah da deca zbog njih nikada neće naučiti da govore kako treba. Bravo!
Pisalo se da su deca ispred ekrana u stanju transa, hipnotisana dok gledaju ova 4 raznobojna bića. Zbog toga je Annie Wood morala da izađe u medije i objasni suštinu. Teletubbiesi su pravljeni za jako malu decu, ona koja svijet tek počinju da doživljavaju kroz boje i zvukove, a ne kroz kompleksne rečenice. Interesantno je da su nakon njene izjave mnogi roditelji zapravo stali u odbranu programa i zatrpali BBC pozivima podrške, tvrdeći da njihova deca po prvi put zaista uživaju u nečemu što je prilagođeno baš njihovom uzrastu. A mediji, oni su kao i uvek dolivali ulje na vatru. Jedne novine su otišle toliko daleko da su objavile detaljnu mapu i fotografije seta sa preciznim uputstvom kako ljudi da dođu do farme i upadnu na snimanje. Možete misliti kakav je to haos bio za produkciju. Ljudima nije bilo teško da iznajmljuju helikoptere samo da bi nadletali farmu i iz vazduha usnimili šta to oni tamo rade. Dakle, od nenametljivog programa koji niko neće primetiti, došli smo do toga da producenti moraju da traže zaštitu policije jer bukvalno ne mogu da odbrane set od neželjenih gostiju koji nadiru sa svih strana. Ipak, BBC je znao i da se našali na račun cijelog tog ludila. Za 1. april su izveli foru koja je ušla u legendu. Na ulazu u okrug Warwickshire zamijenili su čuvenu tablu na kojoj je pisalo zemlja Šekspira u zemlja Teletubbiesa. Što je najjače, gomila ljudi je poverovala u to. To vam najbolje govori koliko su Teletubbiesi u tom trenutku bili popularni. Čak je i jedna epizoda pod nazivom Lav i medved dobila zabranu. Iako su Teletubbiesi sinonim za veselje, ovaj segment je proglašen toliko jezivim za mališane da su morali da zabrane epizodu. Roditelji su uputili brojne pritužbe ističući kako je muzika potpuno neprikladna za uzrast dece, ali nisu se zaustavili na tome. Zasmetali su im i zastrašujući glasovi, mračan ton i ti neki jezivi dijalozi. Zbog svega toga doneta je odluka da se epizoda povuče iz emitovanja. Ljudi su bukvalno pokušavali da analiziraju svaki piksel ove serije. Pazite šta su se sve pitali. Kojoj religiji pripadaju Teletubbiesi? Da li promovišu nasilje? Ali jedno pitanje je te 1999. godine potpuno slomilo medije. Da li je Tinky Winky homoseksualac? Sve je počelo u februaru te godine kada je jedan američki sveštenik Jerry Falwell objavio snimak koji je podigao neviđenu prašinu. On je upozorio roditelje da je Tinky Winky zapravo prikriveni simbol gej pokreta. Njegovi argumenti ljubičasta boja, jer je to jedna od boja ponosa i ona trouglasta antena na glavi, koja je prema njegovim rečima bila još jedan skriveni simbol. Ali glavna stvar oko koje se lomilo cijelo javno mnjenje bila je crvena torba. Mnogi su se pitali zašto jedan muški lik nosi, kako su tada govorili, žensku torbicu. Firma koja je tada bila distributer serije za Ameriku morala je bukvalno da izda zvanično saopštenje da bi smirila strasti. Rekli su, citiram, činjenica da nosi torbu ne čini ga homoseksualcem. Zaboga, pa radi se o dječjoj seriji. Dodali su i da je sama pomisao da su u program za bebe ubačene seksualne aluzije u najmanju ruku neobično. I dok je svijet razvijao glavu oko Tinky Winkyjeve torbice, kod nas u Srbiji Teletubbiesi su postali deo mnogo mračnije priče. Verovatno ste čuli za slučaj trogodišnjeg dečaka iz okoline Beograda koji je podigao javnost na noge. Navodno, dete je postalo toliko opsednuto likom Po da je prestalo da govori i odbijalo bilo koju boju osim crvene. Sve je kulminiralo dramatičnim trenutkom kod porodičnog bunara. Prema pisanju medija, kada ga je majka u posljednjem trenutku povukla sa ivice, dete je dalo odgovor koji ledi krv u žilama, da je samo htelo da uradi isto što i njegov omiljeni lik. Iako članak iz 2015. podsjeća na ove događaje, on ostaje bez konkretnih imena i dokaza, ostavljajući nas u sivoj zoni između istine i jezivog urbanog mita koji odbija da nestane. Teletubbiesi su bili hrabar eksperiment koji je testirao granice dečje mašte, ali i prag tolerancije odraslih. Pišite mi u komentarima kakva su vaša sjećanja. Da li ste skupljali sličice ili ste bili jedno od one dece koju roditelji nisu mogli da odvoje od ekrana.